Al-Muvaridler cemaatinin negizdoçusu Abdullah ibn Yasin. Çındığında Allah har bir 100 yıldın başında bul ümmetin din işlerin irettöçü birinci berip durat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Koluňuzdagy kitep yazıp başlaganymda bul ümmetin ulu insanlarynyň biri-birine okşap ketken özgöçölükleri bar ekenin bilgen elem. Birok alardyň köpçüliginiň taryhy biri-birine kuýup goýgondoý okşap ketüsün bilgen emes ekenmin. Misaly, ulu imam Abdullah ibn Yasin'in taryhy menen Muhammad ibn Abdülwahhab'dyň taryhynyň köp dele aýyrmasy jok. Ekö teň ýaşoosун insandarga tawhiddin hakykatyny üýretүү menen ötkürgen. Hijri ýylynyň 5-nji kylymynda azyrky Mavritania өлkösünün tüşlügünde musulmanlardyň abaly ötü načar bolup ketken. Mına uşul jerde ýaşagan Sinhaja urusunun berberleri Hijriýiň 1-nji kylymynda bul jerde jeňip algan uluu islam batyry Ukba ibn Nafi'din koluna musulman boluşgan ele. Birok Ubakytyň ötüsü Wahidin borboru bolgon Arap şaharlaryndan alys kaluusy jana Andalus'tun islami sivilizasiýasyndan da sozulgan erme çöldörün arky betinde kalgandygyndan al jerde ýaşagan berberlerde tawhiddin manisi jogulat. Adamlar olyýa salih adamlardyň kaburlaryna baryp oşolordan jakşylyk dilep duba kılıp kalyşgan. Oşondo ele başga aram işler de kenen jaýla başlagan. Sinhaja urusundan kelip çykan Gedala urusundan Yahya ibn İbrahim al-Jidali degen şeyh bar ele. Bul şeyh urusunun abalyn oňdogyny kalagany menen aga toluk dini bilimi jetişpeyt ele. Al Mekke'ge barıp ajylyk amalyny atkaryp kaýtyp kele jatkanda Tunis'tin Kayruvan şaharynda bolup al жердин alym ulamalaryna kowmunun dini abalyny aýtyp beret. Alar Marokkonun Sus vilayatyndagy ilim talap kılıp jürgen berberlerge baruusuna keňeş berişet. Al oşol jerdegi Şeyh Abdullah ibn Yasinge barıp jolugat. Yahya aksakal Şeyh Abdullah'tan kowmuna Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üýretip ketken tawhiddin mani magyzyn düşündürүү üçin anın jerine baruusun suranat. Oşentip Şeyh Abdullah ibn Yasin Yahya aksakaldyň jerine barat. Al kowmdu mürselörge barıp syýynuny toktotup jalgyz Allah'a syýyn gyla dep çakyra başlaýt. Birok elleri anın sözünü ukkandyň orduna any kaýra kelgen jerine kete berүүsün talap kılışat. Şeyh Abdullah da tawhidge çakyruusun ulanta beret. Oşondo adaşkan kowm anın üýünü örtüp özün ayıldan sırtka kuup çygaryp salışat. Oşondo ele aga jardam bergen Yahya aksakalga da uşunday mamile kılışat. Oşondo Şeyh Abdullah ibn Yasin çölde kalıp eki joldun birin çeçүүgө argasyz bolat. Kelgen jagyna kaýtyp ketүү je Allah'tın jalgyzdygyna çakyruuny ulantuu. Şeyh Abdullah ibn Yasin özü kelgen tündük tarapka ketүүnün orduna Afrikanın tüştük tarabındagy Senegaldyň kalyň tokoyloru tarapka jönöýt. Al jerge çatyryn kurat. Anın mına uşul çatyrı Ribat dep atalyp kalgan. Ribat düşündürme çegarada musulmanlardyň duşmanlardan korgop turgan çegaraçylardyň çatyry. Düşündürmenин aýagy. Andan kiýin al Gedala urusuna din üýrenүүnü kalagandar bolsa Senegaldagy çatyryna kelүүsün bildirgen kat jiberet. Gedaladan 5 jigit jaşyruun çygyp Senegalga Şeyh ibn Yasindin çatyryna kelişet. Şeyh Abdullah alarga tawhiddin mani magyzyn üýretip başlaýt. Jigitlerge şeyhdin okutkandary jagyp Gedalaga kaýtyp gelişip üý bülelerini alıp barışat da şeyhdin çatyrynyň janyna bary çatyrlaryny kuruşat. Antkeni şeyh alarga Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday bir hadisini aytkan ele. Ribatda bir gün bir tün ötkörүү başka jakda ötkörgön bir aylyk orozo jana namazdan jakşyrak. Andan kiýin alarga dagы 5 jigit kelip koşulat. Oşentip murabbitler ongo jedet. Düşündürme murabbitler Ribatda jaşagandar. Düşündürmenin aýagy. Andan kiýin 20-ga anan 100-gө jetet. Andan kiýin şeyh alarga tündösü turup namaz okup
күндүзү орозо кармоо, ыйык Куранды жаттоо жана тамак-дарын Сенегалдын токойлорунан өздөрү аңчылап таап келүү сыяктуу катаал шарттарды коёт. Ал окуучуларына согуштагы коргонуу тактикаларын да үйрөтөт. Арадан убакыт өтүп 4 жылдан кийин шейх Абдуллах ибн Ясиндин колунда туура акыйдалуу, күчтүү 1000 мураббит чогулат. Абдуллах ибн Ясинге Аллахтан белек кылынгандай болуп, Синхажа уруусунун бир бөлүгү болгон Лемтуна уруусунун башчысы Яхья ибн Умар ал-Лемтуни кошулат. Шейх Яхья ибн Умар бир күндөн кийин аль-Маваридтердин жамаатына уруусунун эркектеринен 7000дей адам кошот. Ошол учурда шейх Абдуллах ибн Ясин өзү 4 жылда 1000 адам чогулткан эле. Көп өтпөй, уруусунун баары таухиддин жолуна салган шейх Яхья ибн Умар көз жумат. Андан кийин Гедала уруусунун баары аль-Маваридтерге кошулат. Ошентип аль-Маваридтердин саны 12000ге жетет. Шейх Абдуллах ибн Ясин аль-Маваридтерди туура акыйдага чакыруу үчүн бербер урууларына жиберет. Күндөрдүн биринде адашуу акыйдасында жүргөн уруулардын бири шейх Абдуллахка жана анын аль-Маваридтерине кол салат. Ошондо аль-Маваридтер аны чатырда калуусун айтышып, сизди биз коргоп турабыз деп айтышат. Бирок шейх Абдуллах ибн Ясин кылычын алып, аскер кийимдерин кийип чыгып, аль-Маваридтерге мындай дейт: "Мен Аллах жолунда шейит болууну каалаймын. Эгер мени өлтүрүшсө, анда мени ошол жерге көмгүлө". Чындыгында шейх Абдуллах ибн Ясин шейит болуп, аны өзү айткандай өлгөн жерине көмүшөт. Аллах Таала ага мээримин төксүн. Башчылар өлгөндөн кийин аль-Маваридтер эмне кылышкан? Сенегал дарыясынын жээгинде чогулган аз гана аль-Маваридтер кантип Африка жана Европадагы эң чоң империяга айланган? Кайсы улуу мусулман баатыры Африканын 15 өлкөсүн Аллахтын динине киргизген? Кезектеги